Chairman 28 Council, Chairman Larson Dubai, Ramadan Tio. Wdln Vice Chairman 28 Council, Inri, Councilman Inri Councilman, Ramadan Tio. Wdln Councilman Freddy Lena, Ramadan Tio. Inauguration Councilman Wdln Ramadan Tio.
열심히 이렇게 강우신 Ate Pangol, my friend, Pinton Benjamin, and going cash got invocation.
Daranage Akademiyak na shares Boleh lah sini, awal ngok kelas ma special Wdln council itu kita kena seek statement si pangai rekmagen is felak those ke statement kita ke council lanen well. Sudah lepo layuk nom nalang, nagi Biblean, nagumukwe. Kenga fat na UtweKosrae, kenga fat nga gun nga kung fat inem galan sin mo ito nagtatawid lang. Pwede pa nga nga fat inem kulay lang siya nga tanga fara kinawan lang siya council fall nag-get charter lang and utwa in karangan na utwa, in karangan may din na utwa, in Misla, in Suwas, in Baye, kekayak na phone, oinge kat UtweKosrae. Congratulations. Majumit ngan sang gulawak sa gingat ke molas na kaywa ika pemain sila cheers na kaywa kat kain mano kain kaf go kat gana ke fintrak silas mo kadara lagi poli di sini Laila bela sik ngan gana rada kalak di sini mo flight lars medang Midland State dawakin Wdln State UtweKosrae, Governor Linsa, Honorable Conference Linsa, Balik, and thank you. Speaker State UtweKosrae, Speaker Simeon Philip, Lieutenant Governor State UtweKosrae, Lieutenant Governor Artin Lena, and thank you. First Second Lady, First Lady.
Bye.